Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshimi? Salomат, qandaysizlar? Men niyetim toza. Men sizlarni qiynab, mizamsiz ishlarga hech vaqtda yumshamayman. Mening bergan maqsadim o'sha yerga, mamlakatga xiyonatlik qilmay, yaxshi deb qo'yaman. Men hech vaqtda birovni urib, birovning aytgani bilan ishlagan emasman. Men yetakchimanmi? Men javob beraman. Prezidentning ostida, ministrlar kabinetining to'rag'asining ostida, jo'g'org'i kengashda, elning ostida men javob beraman. Mendan so'rashadi. Sizlardan so'rayman. Buna bugungi kundagi direktor aytsin dedi. Ayağına tuturish kerak, sapatni yaxshi qilish kerak. Balalarimiz ertaga ушул жерден татынакай тарбия алып, билим алып, ден соолугу жакшы болуп, анан улар да келечекте мамлекетти курушат. Анан сапат, эң башкысы сапат. Анан арзан билген нерселерди ала алып, коя алып. Шу бездандайбыз го. Китай. Assalomu alaykum. Qanday ishinglar? Жұмыстар болып атабы жақшымы? Açığın aytқылы, эмне проблема бар? Чечели? Жақшылы? Айлық маяна? Жақшы. Азамат, қаяқтан келишти атасыздар? Шардан? Жақшылы. Сапатын жақшы қылып атасыңар ба? Жам өзүңөрдүн балаңар окуй тургандай кыл. Азамат. Бүгүнкү күндө Алматы президентисинин талабында ушул болуп атат. Мамлекеттик курулуш агенттигинде өзгөрүү болуш керек. Мен ушул жака бекиткенден кийин менин мойнумда бүгүнкү күндө аябагандай чоң жоопкерчилик турат. Буну мен абдан сезип атам. Коррупция маселеси бүгүнкү күндө номер 1. Президент аябай талапты коюп атат. Камчыбек Кыдыршаев талапты коюп атат. Токтоткула. Шуну аракет кылышыбыз керек. Таза иштеген кез. Айлык маянасынан жакшы болуш керек. Башкаларга караганда. Канализация бар бекен. Жок, канализацияны биз жасап атабыз. Нечинчи? Олар наче слова Шуларды, мелочтарды. Өзүңөргө кандай кылсаңар эле баары жакшы болот деди. Кандай үйүңөрдө ремонт кылсаңар, кандай ичесиңер эле. Ар бир мелочь карайсыңар. Бияка келгенде болуп кетти. Балдар биздин келечегибизди отот.